mi gatsɔ akpedada kple bubu kple kafukafu kple dodorodzi hele miaƒe aƒetɔ Kristo Yesu nam le egbe ƒe ŋkekea hã me. Ne mie ɖe nya dzia, miayi ɖe Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ evelia me. Eta gbãtɔ miatɔ hle tso kukui ame nyi ɖe wevia me fa. Gake miahle kpukui siwo le vevie ɖe na mi gbagbeagba. Eye miava yi ɖe evegoawo hã ke le vevie ɖe. Eye elabena woƒe nyawo katã wole vevie ɖe na mi. Nɔviwo medo gbe na mi keŋ le miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Eye mebia be aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe si ke ƒe atsekpakpa te mi le hafi le gbeƒã siawo ɖewo na mi la, ne nanɔ miawo hã dzi. Ale be gɔmesese na asu miawo katã si ɖe edɔ si ke aƒetɔ Yesu Kristo ke nye Mawu vavã la wɔ na mi. Be enye kpli sia abe ame si ke ŋutɔ wɔ ɖe eƒe nɔnɔme nunana la, ɖevia katã miavo ava kpe ɖo eye hena eƒe ŋutikɔkɔe kple eƒe kafukafu. Eya ta medi be nye kpli miahle nu le Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ evelia me. Eta gbãtɔ kpukui ame nyi heyi ɖe ame wuame gbagbeagba. Afia miahle le be le dzoƒe aɖe me esi me woabia hlɔ ame siwo menya Mawu o kple ame siwo meɖoa to mia aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyanyui la o. Ame siwo akpɔ fetu vɔ si nye gbegble mavɔmavɔ la tso aƒetɔ ƒe ŋkume kple eƒe ŋusẽ ƒe ŋutikɔkɔe la gbɔ. Ne ava bena wòakpɔ ŋutikɔkɔe le eƒe ame kɔkɔewo me eye wòawɔ nukunu, wòawɔ nuku na amewo le dzixɔsetɔwo katã ŋuti le ŋkeke ma dzi. Elabena miexɔ miaƒe ɖaseɖiɖi dzi se. Elabena miexɔ miaƒe ɖaseɖiɖi dzi se. Hallelujah. Miele akpedã na Mawu ɖe eƒe dɔ nyuiwo wɔwɔ ta. Miagate ŋu ahli faa eye miagaɖo kpe dzi ke. Ne miahli le Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ evelia, eta gbãtɔ kpukui ame nyi heyi ɖe ame wuame. Sister natɔ hle na mi faa. Adrɔ̃ ʋɔnu ame siwo katã medi be yewoanya Mawu o. Adrɔ̃ ʋɔnu ame siwo katã medi be yewoanya Mawu o. Kple ame siwo katã gbe toɖoɖo si wowɔ ɖe wo ŋu. Kple ame siwo katã gbe toɖoɖo si wowɔ ɖe wo ŋu. Be yewoaɖe wo. Bena yeaɖe wo. To míaƒe aƒetɔ Yesu Kristo dzi la wɔwɔ megbidi. Be yeaɖe wo to míaƒe aƒetɔ Yesu Kristo dzi la wɔwɔ me gbidi. Woahe to na wo le edzo mavɔ la me. Woahe to na wo le dzo mavɔ la me. Eye womagakpɔ aƒetɔ la ƒe ŋkume akpɔ gbeɖe o. Eye womagakpɔ aƒetɔ la ƒe ŋkume akpɔ gbeɖe o. Gawu la, womakpɔ woƒe ŋutikɔkɔe ƒe ŋusẽ hã o. Eye gawu la, womakpɔ eƒe ŋutikɔkɔe ƒe ŋusẽ hã o. Ne eva be yeaxɔ
kafukafu kple bubu ɖe edɔ gã si wowɔ na ame kɔkɔewo la ta. Ne eva be woaxɔ kafukafu kple bubu ɖe edɔ gã si wowɔ na ame kɔkɔewo la ta. Míawo la, míanɔ ame siwo anɔ ekafum la dome. Míawo la, míanɔ ame siwo anɔ ekafum la dome. Elabena míexɔ Mawu ƒe enya si míegblɔ na mi la dzi se. Elabena miexɔ Mawu ƒe nya si míegblɔ na mi la dzi se. Hallelujah. Miexɔ Mawu ƒe nya siwo míegblɔ na mi la dzi se. Eya koe la na be míatɔ nɔ ame kɔkɔewo dome. Míate ŋu nye ame dzɔdzɔewo. Mawu ƒe nya le gbɔgblɔ na mi le nya sia me be edze be míawo katã míadze si Mawu ƒe amenuveve kple ŋutifafa si Mawu na mi ƒe nuɖoanyi gɔmesese na su mia si. Amenuveve kple ŋutifafa si Mawu na mi ƒe nuɖoanyi gɔmesese. Gɔmesese ma ne su mia si. Si ke gɔme nye be yenye be woakɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la ŋuti le mía me. Eye woakɔ míawo hã mía ŋuti le eyama me. Gɔmesese si ke le Mawu ƒe nuɖoanyi si ke nye amenuveve kple ŋutifafa si Mawu na mi la, ye gɔme nye be woakɔ míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la ŋuti le mía me eye woakɔ míawo hã mía ŋuti le eyama me. Elabe dɔmenyo kple amenuveve nye Mawu tɔ na mi eƒe amewɔwɔwo katã. Vɔ Mawu le gbɔgblɔm le afi ya be ame siwo maxɔ edzi se o la, woadrɔ̃ ʋɔnu wo. Yewo Mawu menya gblɔ be Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ ahɔhlɔbɔlawo. Mekawoe nye ahɔhlɔbɔlawo? Ahɔhlɔbɔlawoe nye ame siwo nɔa adegbe ƒom le vɔɖinyenye nuwɔwɔwo me. Ame siwo lɔa evɔ wu enyuie eye wolɔa aʋatso wu nyadzɔdzɔe gbɔgblɔ. Alakpa ɖe le nume na wo eye nugbegble nyuawo ŋu wɔa enu nyuie alo nu nyuie wɔwɔ. Eye nugbegble nyuawo ŋu sɔŋ wu tsɔ wu enu nyuie wɔwɔ. Hallelujah. Nɔvinye, nu ka Aƒetɔ di be yana mianya le afia ke o. Nu si le vevie nye be miase Mawu ƒe amenuve kple ƒe ŋutifafa kple ɖeɖedɔ si wòwɔ na mi ƒe nuɖoanyi ƒe gɔmesese be miase gɔme. Megblɔ be ye gɔmesese bena woakɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ le la ŋuti le mía me. Woɖo le akɔ Aƒetɔ Yesu ƒe dɔ si ke wɔ la ƒe ŋuti le mía me. Eye woakɔ míawo hã mía ŋuti le eyama me. Eya ta emegbe sia gbe la menɔ akpete ɖe dzɔdzɔenyenye alo ame dzɔdzɔe sia dzi. Elabe nenema ƒe dɔ dasi ta ye Mawu va mía gbɔ ɖo. Amenuveve kple ŋutifafa ta ye. Ɖeɖekpɔkpɔ kple xɔxɔ ta ye. Be míavo tso míaƒe nu vɔ̃wo si me eye míatrɔ ɖe ŋu. Gake nenye be mi melɔ trɔ ɖe ŋu o la, afi ma ye ʋɔnudɔdrɔ̃ sia le ava me le ma. Le esi ke Kristo la trɔ va. Eya tɔ gblɔ be woadrɔ̃ ʋɔnu ame siwo katã medi be yewoanya Mawu o. Kple ame siwo katã gbe etoɖoɖo si ke wɔa be
o dzi asi mawu la amemawo katã la woadɔ ʋɔnu wo nɔvi nye lɔlɔtɔwo edze be míase mawu ƒe nya gɔme ne míase gɔme bena mawu va be yeaxɔ na mí eye nenye gbe míetrɔ zi kristo tɔ la mígblɔ be amenuveve nyateƒe ya amenuveve ye mawu ƒe dɔ ke wɔe ma vɔ eɖo la se dɔa gɔme ale be amenuveve dɔ si ke kple ŋutifeva kple ɖeɖe dɔ kple vuvukpɔkpɔ dɔ si ke mawu wɔ na mí la ƒe gɔmeɖoɖo alo gɔmeɖokpe kelesi la eɖo la se gɔme ale bena woakɔ yesu kristo ƒe ŋkɔ ŋutiwo wɔe ɖo be mawu nakɔ eƒe ŋkɔ ŋuti be dɔ ma eva wɔ ɖe nye kplo ta megbɔgbɔ be amenuveve kple ŋutifafa alo ɖeɖekpɔkpɔ si mawu na mí ƒe nuɖu anyi gɔmesese na se gɔme leke be ye nye be woakɔ mía aƒetɔ yesu kristo ƒe ŋkɔ la ŋuti le mía me mawu ƒe ŋutikɔkɔe ke wole akɔ le mía me la ye nye ɖeɖekpɔkpɔ ke mawu na mí tsɔ to kristo yesu ƒe dɔ si ke wɔ na mí la dzi bena nye kplo la míatrɔ zi mawuviwo blibo ale bena woakɔ míawo hã mía ŋuti le eyama me yesu gblɔ na bena mínɔ eƒe nyame ne mínɔ eƒe nyame la ke míatrɔ zi eƒe nusrɔ̃la vavɔwo ne míanya nyateƒe la ye nyateƒe la wɔ mí ame vovowo alo ame dzɔdzɔewo ke eʋɔnudɔdɔ sia la mate ŋu ana be míawo míakpɔ egome le me ke be ame siwo gbe vɔ adrɔ ʋɔnu ame siwo katã medi mawu o le dzoƒe aɖe me esiwo woabia hlɔ ame siwo menya mawu o kple ame siwo meɖo ato mía aƒetɔ yesu kristo ƒe nyanyui la o egbe la ame geɖewo gbe be maɖo to nyanyui la o eye wole wo ɖokuiwo be nye kristo tɔ vɔ gakea o wome le kristo ƒe nya la me be woatrɔ zi kristo ƒe nusrɔ̃lawo ɖe ne woanya nyateƒe la ne nyateƒe ne wɔ ablɔɖevi alo ame vovo alo ame dzɔdzɔ o eya ta wotrɔ tsi wotrɔ zi ame gbanawo wotrɔ zi hlɔ̃bɔlawo siwo mi de gɔme va yina mi xoxo nɔvi lɔlɔtɔwo edze be míase nu siwo gɔme ele vevie ɖe eya ta míaƒe gbedodo la nye bena haleluya eya ta míedo agbe ɖa ɖe mia ta ɖaa be míaƒe mawu la nawɔ mi evi siwo ƒomevi wòdi be míanye na eyama eya ta míaƒe gbedodo la ɖe mia ta ɖaa ye nye bena mawu la nawɔ mi evi siwo ƒomevi wòdi be míanye na ye eye agawɔ mi míanyo ade blibo ale si ke wòdi ɖo eya ta mlɔeba la atsɔ eƒe ŋusẽ axe fe na mí ɖe míaƒe xɔse ta nu mava wɔe ma etsɔ eƒe ŋusẽ xe fe ɖe míaƒe dzixɔse ta be mítrɔ zi ye tɔ ekema ame sia ame anɔ aƒetɔ yesu kristo ƒe ŋkɔ kafum ɖe esia ta le esi ke wɔ mía ame dzɔdzɔwo ta ɖe nu nyuie siwo dogo tso mía me abe ame kɔkɔewo ene la ta eye míaƒe ŋutikɔkɔe agawɔ ŋkɔ gatɔ kekeakea anye be míava nye etɔ tso mavɔ yi ɖe mavɔ me bena ye trɔva la akpɔ mi ame siwo tutu be míanye na ye míaƒe mawu kple aƒetɔ yesu kristo ƒe nublanuikpɔkpɔ sɔgbɔ la nenɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi tso vivia heyi ɖe mavɔ me le yesu kristo ƒe gɔme be míase nyanyui siawo gɔme ne míatɔtrɔ ɖe ti lo mawu le yami be mise mia nɔvi yesu yo woyra mawu lolo avɔadziɖula le kristo yesu me tso true forgiveness mission Australia ƒe anyigba dzi ne mia dometɔ ɖe sia ɖe woyra mi geɖe le yesu ƒe gɔme emena nyo na mi amen.